Omukansa yaho naho eyeserwe okuhinguza amazina agareserwe okurra akakiiko aka Service Commission ahabwa district ya Bushenyi gwaba omunyurizano kakye bamwe bekwata amatayi barikugira ngu speaker tiyagenderera byona ebishemereire kukorwa omu kuronda hamwe n'okuhamya amazina aga. More than biased, completely biased. Haka speaker no ichiriza council members batensa kandi bagamba. Speaker to bije bareta cyona mucyara bamo. Ngo akakiiko kahwayo normally ka expiring imyezi 3 biwatireho kandi akabushenyi ka expiring ubwire bwa kare nyuma imyezi mukagora almost. Kandi district kubasa gukora kurunja bitine kakiiko ko gabemera mu current bushenyi ine miliyoni 10 nankaga account zona zigezo kuhereza abantemero eze sente to kubasa corona shiringigana wabo tine kakiiko bakansara nibagirangwe byakorwa erizo batarumo muhoho ngo kandi babasa kwenderera omukoti. Have something to say against him. Abantu bashatu na batanu omuntu omwe nashaba gutwara emergency council bajya mutayo sente abantu bashatu na bana bahinguza hiring kandi eje minati ekiruho yo kugira ngo hiring Service Commission orkikorwa rizoba bahinguza amazina amazina go bahinguza batakagahingurize babashimiye kubanza bihayeriye minati yenyima nyona batayibanje baba dissatisfied twaza kwa piringo twaza kusikinga judicial review high court kugira ngo ije interpreting icyo kintu cya kabiri twaza gukora petition to the district to the Public Service Commission no muri Kampala kurebuka ngo bareba ngo fairness yabo. Twebaze Prosper chairman w'entebe ya katano ahabwa Bushenyi district yaraganisa okurwanisa uburugwenguzi hamwe no butikirizana omubebembezi. Bushenyi yatwena no Bushenyi rukereza abantu bataguzire mbwe n'abato bahatugura bashitamo mu kansho bayaprovinga akakiiko mbwe no bokubarizi nabo nija kubagambira twenda hacituga muhereza abantemero mo ahabwabusha n'akakiiko akitu kakaba karabaho katagizire bibirumwe byatukora kuvura hebyo akakiiko kashimwe kuba twakatunga hagati ya June mwezi kutwakutandika kugira ngo twatwa step sempango twazikozire. Martin Mugabi enzarwa ya Kizoba omuri Bushenyi district yahinguzubwa okurra akakiiko akari kugaba emirimo Julius Turunawe hamwe na Charimpa Rehema bahinguzubwa okuba ba member abakakiiko aka. Aba barinzire Public Service Commission okubahamya bakatandika okukora emirimo yabo omu butongore. Amakuru aga gashakwa Onesmus India nabo omuri Bushenyi.